اولا لو حد خانقك بالشكل ده هتتصرف معاه ازاي؟ اولا هتاخد كادر بالشكل ده كده وهو ماسكك وبيتحرك معاه، تمام؟ الشمال دي ايدك الشمال تطلع بالشكل ده كده اهو اهو، وعند فين؟ عند الفك ده وهتزق بالشكل ده اهو. بص طلع بايدك كده. حاضر. دلوقتي لو حد خانقك بالطريقه دي هتتصرف معاه ازاي؟ اولا ايدك دي هتطلع بالشكل ده كده في المنطقه دي، في المنطقه دي، وهتمسك بالشكل ده كده اهو، تمام؟ ايدك الثانيه بتطلع بتمسك في المفصل ده وتلف معاه. ثانيا مش عايز تعمل كده اخنق اهو، تمام؟ حاجه كمان اضافيه، امسك اهو، واحد اثنين، طلع بايدك اكسب دول يا اخويا. ايدك اليمين دي عند المفصل ده وتخبط وتنزل بالشكل ده كده، ايدك الثانيه هتلف وتدخل من جوه اهو، تدخل من جوه بالشكل ده كده وتعكس بقى اهو، طلع بايدك اكسب دول يا اخويا. دلوقتي لو حد في جسمك وجه يضربك بالبوكس بالشكل ده هتتصرف معاه ازاي؟ اولا هتقفل وشك وتنزل تحت بالشكل ده وتمسك في وسطه من هنا في المنطقه دي، وبعد كده هتعدي بالشكل ده كده وتشيل وترمي. طلع بايدك اكسب دول يا اخويا.